berburu tupai guys, hama kalapa. Nu kieu ngaranna bajing luncat teh. Nah bosi bulognya. Anjing pusi bulog. Wah, untunya offset guys. Kali guys. Kayak si Beno. Oh, tembaknya kena ini. Kena kencingnya. Guys, ini ada anutan guys. Ternyata jalu. Anut. Jangan erek jang. Mau. Tuh guys, udah pada nyusu ini nih. Susunya guys ini. Juga kuat. Bagikan. Ini racikannya guys. Bumbu racik ayam goreng. Bumbu ya Indofood racik bumbu instan si koming fruit chicken. Bumbu kering. Ayo wang awurkeun ngana ya. Nah, kieu naburina teh tau kieu tah. Pas tukang bason. Saharu gitu. Kieu. Lalu galo-galo. Alah, kieu guys. Tuh. Ya galo kena teh. Ya. Kita asaan guys. Set euy. Nges ah. Kalau udah disamarain menggalau begini, kita tusuk-tusukin. Nah, kieu carana telur. Kurang mencos euy na euy. Baik tukang tusuk atuh. Nah, kieu we. Kita tiir-tiir. Ditiirin dah carana begini. Kumaha we ketang malik nasa kahayang lah. Panas. Sengit mau anak ya. Yeay, atau mantap guys. Lah. Nalur. Nah. Ente biar sudah nama ke mangku budak. Dicocok sama bang. Lecet. Ulang tolong. Ini baging. Ada euy. Kontot sabena. Garingnya. Delicious jadinya.
mesti dunia. Nungorana eta mah bajing ora. Ipunya terbagian Enggak itu. jadi video ya. Video guys. Nih. Oh. Mantap. Ada.